Na ovogodišnjem Gamesconu, festivalu video igara i pop kulture, 3 učenika ITHS-a održala su predavanje na temu koje se inače izučava tek na master studijama. Mnogi naši prijatelji dolaze na ovaj događaj i mi smo želeli vidjeli smo mogućnost da održimo prezentaciju i želeli smo da doprinesemo ovom događaju tako što ćemo podijeliti neko naše znanje. Danas ćemo držati predavanje o primjeni veštačkih inteligencija u video igricama. To je vrlo interesantna i vrlo zanimljiva oblast i kada smo vidjeli prosto mogućnost da se mi prijavimo na ovaj festival, mi smo odmah znali o čemu ćemo da pričamo. Zato što to je nešto čime se mi ovako bavimo i što stvarno volimo, tako da, kao što sam rekao, jedva čekamo da pričamo sve o tome. Ova 3 momka spojilo je interesovanje prema informacionim tehnologijama, koje se dodatno razvijalo tokom školovanja u ITHS-u. Pre svega, spojila nas je ova škola. Ja i Andrej znamo se od osnovne škole i zajedno smo ušli u ovo zanimanje, tako da smo onda krenuli zajedno u ovu školu, malte ne, došli smo na tu ideju. Kasnije tu smo se upoznali sa Petrom koji ide u naše odeljenje i vrlo uskoro smo shvatili da sem ljubavi prema ovom zanimanju povezuje nas i znanje. Samim tim krenuli smo da radimo. Ja lično mislim da smo veoma odličan tim. Pre svega što idemo po takmičenjima i radimo stvari i pravimo stvari zajedno, mi se ovako generalno veoma dobro slažemo kao prijatelji i mogu reći da je najveći blagoslov ove škole što nas je spojila. Dok su Filip, Andrej i Petar velikodušno delili svoje znanje o veštačkoj inteligenciji, u drugom delu hale primetili smo studente ITS-a koji su na ovom događaju dobili priliku za praktičan rad. Mi smo ovde danas da bismo imali ovo HEMA mačovanje, to je Swordplay na Gamesconu, njihovo takmičenje. To je klub koji se bavi mačovanjem već 3 godine. Evo, mi snimamo borbu za borbu, ima 2 borišta, super je. Kolega i ja sa računarske multimedije snimamo, a imamo i fotografe sa fotosekcije, imamo i fotografe sa računarske multimedije, a i sa drugih smerova. ITS i ITHS ističu se jedinstvenim pristupom obrazovanju. Delić atmosfere koja vlada u ovim školama osjetit će svi zainteresovani koji su upravo na Gamesconu dobili priliku da učestvuju u predstojećoj zimskoj školi programiranja i dizajna Kodizajn.